Si pao? Nisam znao da imaš tako dobar talent za Ej, slikanje. ti si pao? Nagađam da je Buda razvila tvoju strast prema slikanju. Iva, Od sada možeš vežbati ti slikanje. spavaš? Hvala, gospodine. Jel? Ali nemoj zanemariti svoje vježbanje da budeš sveštenik. Aha? Da, gospodine. Hoćeš da spavaš, Iva? Mnogo Jeli? godina kasnije je Sečo napravio izvanrednu figuru kao najistaknutiji slikar u zemlji, ali izgleda da nije bio svestan da Gledaj. mu je Vijaku dao šansu da započne karijeru kao slikar. Princezo, molim vas, sačekajte. Šta sam loše uradio? Nemojte da idete. Sada su suze presušile. Nebo iznad vremenskog autoputa je savršeno čisto i bez jednog oblačka. Ali gde je Vijaku? Da li iko zna gde je ta ptica? Uloge tumačili Strahinja Milovanović, Maša Đorđević, Antonio Andrić, Jovana Andrić, Miloš Pavlović, Miloš Janković, Ana Milošević, Nikola Stanišić, Vuk Kukanjac, Edvin Hajraj, Aleksandar Baušić, Nikolina Mikić, Boško Kozarski i Vukan Bujević. Realizacija i tonska obrada. Soundline. Mićo? 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 Laku noć. Hoćeš da spavaš? Hoćeš da spavaš? Hoćeš da spavaš, kažem. Evo sad ću. Hoćeš da spavaš?